Assalamu alaikum tuğanlar. Biz bugün Oş'tan bugün kança 16 fevral bu. Tukum aldık. Çaşnağa ile bazardan barıp tukum aldık. Hap geldik. Suğa pişirdik. Suğa pişirip tamakka koşup jeyli dedik. Bala çaka menen. Bu tukumna normal ile sırtı da tukum. Sırtından görsen de tukum. İçini açsan mına rezinka. Ha. Rezinka tukum emesken. Жанагы Кытай жасап аткан тукумдар бизде Ошто уже жасалып атат экен. Уже эмес, биз канчадан бери жеп атабыз, билбей атабыз, может. Мынакей көргүлө, резинка. Тукумда болбойт да. Этият болгула тукумдаларда. Мына кийинкисин да көрсөтөлү. На. Резинка. Этият болгула. Na, görgülü. Tukum mes bu. Boluşunca tarqatıp koygula, tukum algan etiyat bolgula. Elle a le regard qui tue, qui tord, cheveux longs.